Halo guys, sebelum menonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puhawa syedalun memelum. Yang busi kai pakai kacamata. Kai pakai kacamata. Nyo tujuan dan misi. Lun kena jak setot. Yang si yang sebetul ji hana cocok nan hana cocok lun pegah. Hana cocok ke si Imran pasenan. Hanya lun pakai kacamata sengaja. Imran pase. Sediakan payung sebelum hujan. Sediakan kain kafan sebelum engkau ajal. Nyan kamat sulun. Kamat sulun hai bijeh pang tibang. Bijeh pengkhianat bangsa Aceh yang jemut bak kapi boh mualim. Nyo kekah tamong tiat keno. Tamong tiat bunakah udalamnyo hai binatang. Kapegah dro ke hawak nisam. Nisam pe gampung, pe desa, pe kecamatan. Nyokah anu agam behe dengan karena Allah dengan nabusiknyo. Kabi alamat. Kabi alamat. Baik kajak pelemah berdehu ba abusi dan baik kajak pegah ke bangsa Aceh hana ditoh temimba. Bangsa Aceh nyo bangsa Aceh urung mat bude. Anu manyak kon kagelatih uro raya geblo bude atom. Nyan bangsa Aceh. Jadi baik sagai-sagai kajak pegah bangsa Aceh hana ditoh temimba. Menyo hana kutoh temimba. Alamat ke kabi. Nak kupurno temimba ke nak kuasah timah kuneng ke bak utak hai binatang. Olehnya lam ka pegot pengaduan bak tipai Jawa laknat tilah bak Kapolres yang perkara edit foto hai binatang Imran mata saruk akai saruk punca yang edit foto phone hai binatang kah kondaria busi kah hai binatang Imran pas yang pun punca edit wajah go. Jadi menanda edit wajah kah hai binatang kakajak ba laporan. Bak Kapolres. Pe Kapolresnya lako makah. Lun putunyo nyo sengaja. Lun putunyo sengaja. Pe lako makah Kapolresnya. Nyo. Jika pegah tiat. Menyokah behe dengan karena Allah. Berdemi Allah lun jit lun pegahnyo ke pebut. Menyokah agam behe ke haigam ego. Yang mata saruk Imran pasenan ke. Kapegahkah ini sam ya. Yang sigotrik lun temanyong bakah. Kabi alamatkah dini sampat. Pe gampung, pe desa, pe kecamatan. Kabi. Menyokah nak agam behe ke dengan karena Allah. Kabi alamat ke tiat. Nyawa busi pegah apa? Darah Aceh, ia boh Aceh menyokun bahasa Aceh. Menyokun bahasa Aceh, ia boh Aceh lun. Kon ia boh pang tibang dan kon ia boh pengkhianat Jawa laknat tilah. Lun asli darah Aceh. Lun asli darah Aceh. Nyo tiagam lawung nyo asli darah Aceh. Menyokah behe kedengan karena Allah, kabi alamat bak kaya. Kabi alamat ba abusi di tino. Memang abusi di tino di Kanada. Di Kanada abusi. Tapi kah menyo label kah hai Imran ego, hai mata saruk, bibi mencep-cep. 20 per jam ku target kah. 20 per jam ku target kah. Menyokah memang dinisam. Kajit bi ke alamat. Baik kaplung. Yang baik kaplung. Berdengan karena Allah kamedong. Menyokah urumat bede dan tau dengan penguasa zalim laknat tilah. Baik kaplung. Nyo khusus kekah lun pegot video nyo. Karenakah kamu lewat batas. Bak kapekong hukum berhala Pancasila hai kafe mijaklung. Nyo lun pegah apa? Nak pelai kangi ngabusi. Nyepat abusi. Sengaja memang lun pakai kacamata. Kamu menyokah behe ke berdengan karena Allah. Kakirim petu dan baik kajak pegah.
Uka kirim KTP. Dan baik kejap pegah lon gunakan KTP kah. Hanapat lon pakai KTP Yahudi Pancasila RI laknat tilahnya. Lebih mengguna KTP Kanada ketimbang KTP RI kafe berhala Pancasilanya. Hanapat pakai. Nyokah nak agam Imran Pasir. Hana cocokkah Imran Pasir? Imran Aceh ya. Malaya pasai lain gara-gara kah? Nyokah nak gambar. Kabi alamat kena obak busi. Nak ku peturi ke tiga. Nak ku peturi. Menyahan hana keturi lom thawa busi. Busi nyo kan urung label manusia munafik dijak bong. Hana thi. Presiden na kaba kena obak ke kena Kanada kena. Yang tho si Presiden Jokowi Prabowo yang mencalonkan diri sebagai presiden. Yang kasemah Prabowo kaba kena. Muhan si Malik Maut, si Malik Marmut haram jadahnya kaba kena. Yang si Malik Marmutnya kaya haji kan? Warga negara Singapura kan? Kaya jak kena tiak kena. Kanada. Menyojih kaya jak merumpok abusiknya tiak. Muhan presiden kaba. Bayan label lapasam jak menumpuk besi. Si. Yang high level, kayu jak kena kayu menumpuk. Besinya kan bijih penakut. Kan bijih pang tibang. Asli darah Aceh. Nyolun harap. Ketiga egonya si Imran Pasir. Yang bibi tubai. Mata saruk. Akai-akai tiga saruk. Yang bijih berhala yang pekong Pancasilanya. Menyokah berha dengan karena Allah. Kati alamat ke kena obat lun. Baik kajak ang-ing kelagi saya dek ke bangki hai binatang. Ngana busi kamu yang. Nyawa busi pegah bang kon apa syam lain. Ngana apa syam lain je kajak mau. Ro di. Memang lon di sini Kanada. Lon di Kanada. Tapi berkatupu lekah bah. Berkatupu lekah hai Imran igo. Hai Imran mata saruk. Manusia pimp tabaya kah? Kah awak pimp tabaya? Bibi ke mencap-cap. Puka kalagi saya semuli. Bandung awak PA-nya awak pimp tabaya si kurung puluh 5%. Awak PA-nya Partai Aceh awak pimp tabaya. Maka utak ke utak daw. Anak katri lom thawa busi rupanya. Nyawa busi kon tiagam lain pegah ba. Jangankankah ulama suhu laknat tilah awak kah? Upabeh minyo pulelun. Lun pabeh. Yang ulama-ulama suhu yang kadang-dong bak pintu penguasa. Jika lun kemauan. Jika lun kemauan. Yang dayah-dayah kufarnya kupejut kabeh adi. Kon tekabu lun pegah abang. Karena Allah lun pegah abangnya. Hana ku moyang pu yang kaku pegah. Dan pu yang setiap lun hujah. Dan di setiap lun hina. Ulama-ulama zalimnya mandum lun bertanggung jawab. Tapi awakkah masabah hai ke bertanggung jawab. Yang ka tuduh lun bayaran kafe. Lun bayaran intelijen. Lun didikan kafe ke pegah. Tapi hai ke bertanggung jawab. Na'udzubillah min zalik. Hai ke bertanggung jawab. Bangsa Aceh di sini lebih kurang 500 do. Gohlom pernah bangsa Aceh gepegah lon sesat. Gohlom pernah bangsa Aceh geakui lon bayaran kafe untuk menghujah ulama su. Kan lamati lon memang lon lawan. Lon hana sobayu. Hana manusia munafik dan hana kafe yang bayu ke ausi. Jadi baik sembarangan untuk kajak tebar fitnah ke abusi. Lon hana lon ba fitnah ke ulama-ulama su laknat tilahnya. Hana lon ba fitnah. Kenyataan lahir takalon di bumi Aceh jino. Lahir takalon. Menancit yang lon hujah bang lahap laknat tilah mudi mesranya kon fitnah. Yang
fitnah yang menimpa tu Abu Syik, maka Abu Syik lawan fitnahnya dengan hujah. Namho. Pulai berselesai masalah, you pegot video. Ba Abu Mudi Mesra Saboh dan you tarik media yang kelih gebah fitnah kelon dalam media yang jaitat haba karangan kata, you petebit Saboh. Kiban. Ilon menyogejit petebit media liabu video Saboh liabu Mudi Mesra dan bertarik media kelon yang kelih getebar ba media mudiatulfata.com. Nyan linggotnya. Yang mudiatulfata.com linggotnya. Yang kali ketebar fitnah hatelun. Maka watelun budoh lun lawan. Lun lawan fitnahnya dengan hujah lun kakak pegah lun yang ba fitnah. Lun ku petanggung jawab. Lun petanggung jawab ni ba Allah Subhanahu wa taala. Kon ba manusia munafik dan kon ba Islam murtad dan kon ba kafir, lun petanggung jawab. Lun petanggung jawab ni ba Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lun hujahnya nakeh ke binatang-binatang yang kazalim. Ulama-ulama jino yang diundang oleh Jokowi 120 pedro berosa masa pilpresnya, nyan kon ulama si dalam tua. Nyan menyo ibarat kameng murot. Nyan kameng murot urang nyan. Nyan ti hadis pegala hadis. Oleh nyan murot tu. Kamho maksud lunnya. Namho kan? Nyo yang pule lon temanyong, yang pule lon pegah. Ke si Imran Pasai Hodika. You tamong siat keno ba Abu Syik. Abu Syik cukup santai tino di Kanada. Di Kanada di tino. Di Kanada cukup santai. Kabungoh ba Abu Syik tino. Kabungoh ba Abu Syik. Kapoh sekian. Jadi hai Imran athe. Watelun telepon pakon hang kejit jauh. Kayak pegah alasan poh put bungoh. Poh put bungoh. Uro lun telepon hai binatang hang kejit jauh. Uro lun telepon hang kejit jauh. Kayak pegot video live, kayak pegah poh put bengoh telepon kah. Yo, hai tamong lami-lami akai ke agam hai. Lun kon anuk mayak cerit dan kon anuk mayak bangai. Han di tamong lami-lami akai. Tengah malam lun telepon di sino buno. Poh si tengah 2 malam. Poh si tengah sa malam lun telepon. Bermakna menyopoh si tengah. Poh sa 10 di sino bermakna dia ceh. Poh 2 cot uro timang. Pakon hang kejit jawab. Watelun telepon. Pakon hang kejit jawab. Menyokah hanayo ke Abu Syik kajuk alamat berdengan karena Allah berbetui kajuk alamat. Baik ka pegah mama ke hai bijeh pengkhianat ke lo. Hana mutho kajak mo nyo Abu Syik nyo bijeh lawang. Asli darah Aceh. Kon bijeh pang tibang kon. Bijeh asli darah Aceh. Ulama fon yang dipoh di Aceh. Wali lun. Segalam dipoh Tengku Ahmad Dewi. Dan segalam dipoh Tengku Ahmad Bantakiah. Ulama lawung pun dipoh. Yang wali lun. Wali kuhilun. Darah kuhilun. Yang dengan ulama lawung. Maka pakon di setiap lun pegah balun hujah ulama suhu laknat tilah jinawa. Dikarenakan ulama suhu laknat tilah jino. Yang perute ulama di perselamat masa dom. Memang merasa diri sebagai ulama. Pakon hang gejik cegah. Pakon hang gejik khunbak kafe berhala. Pakon kapoh ulama. Pakon kapoh bangsa Aceh dan pakon kapoh orang Islam. Nyan baru ulama tapi jino mandum ditutup muka. Mandum ditutup babah. Dikarenakan proposal terbaik hat dibi labor hala. Maka berdiam diri bandung ulama suuk laknat tilah jino. Ulama kebegah ya. Ubena ulama yang kadang-kadang bak pintu penguasa. Yuja utanoh habe tiat. Nyolun ulang long. Yuja utanoh habe tiat. Yuja ujanto. Ba abu tanoh abe. Ujanto kedih banda Aceh.
Nak tanya yang tiga. So yang murtad dan so yang temurka dan so yang akan mekemat. Lun peperti ulama-ulama suh laknat tilah yang dong-dong bak pintu penguasa. Hai Imran. Kabarkan tiat bak ulama suh laknat tilah ke? Ha? Kayu jak merumpuk tiat. Kayu jak merumpuk siat. Ha? Dengan cut fit. Dengan cut fit. Dengan keturunan ulama Aceh. Yujak tiat. Yujak tiat. Baik kejap ulama-ulama dro ke. Hana suah ulama-ulama dro. Masa Rasulullah hana gedepu dro ke siro Rasul. Pakon masa jahiliyah jino. Ulama jahiliyah jino tajid pegah dro tu ulama. Ha? Lempah yo lun kun ulama apa? Lempah yo. Han tajid kun barang keho ke ulama, han tajid pegah barang keho ke ulama. Nauzubillah min zalik. Pesosoh gede. Karena yang lun kunyan iblis. Yang lun hujahnyan setan. Yang lun hujahnyan bui sugut. Yang lun hujahnyan perti kaum yang ka murtad. Yang ka musyrikin. Yang lun hujahnyan. Yang ulama-ulama yang ka dong-dong bak pintu penguasa lah methat ka murtad. Hana kesadari drog. Hana kesadari. Kabih murtad tu. Nyawa besi pegah abang kau napa lain. Lun bertanggung jawab. Imran pasai. Kah tidur nak gamah. Sidro pejuang kah pegah ya? Ulang lom, ada sot. Alamat kabi tak kena. Menyokah nak gam. Nyokon 3-4 pegah apa? Bapi kah to dengan siadi lawung. Yang siadi lawung adulut. Menancit ada kah to dengan si Menawar Liza. Yang Menawar Liza yang reaput nyan. Yang palun. Baik kah pekih tau. Dan kah kepegah keturunan lun kah kan? Dan kah kepegah kebijah lun kan? Katanya mbak siadi lawung tiat dan katanya mbak Menawar Liza tiat panai bijeh. Tiagamnya panai bijeh katanya. Kon bijeh penaku dan kon bijeh pengkhianat dan kon bijeh pang tibang. Lun di setiap kepegah apa aku bertanggung jawab dengan karena Allah. Napuah hati ke? Ha? Napuah? Menyohana puah hati ke? Ha? Yubut Yasin 3 ulama ke? Yubut Yasin. Yubut Yasin. Ha? Menyohan sip dengan Yasin. Yubut doa-doa tulak bala. Menyohan yukun ayat-ayat kursi kedang lonjin bagi urang drone. Yukun ayat-ayat kursi. Menyohan sip dengan ayat kursi. Pakai ayat meja lo. Ya. Pakai ayat meja. Ikruh doa kena ke bersampul ya Allah. Riptat lun mohon doa. Memang menyolun bersalah. Lun kasiap berlaknat li Allah. Berlaknat li Allah hana pupu lun. Memang menyebutoi yang lun dengan ulama waris Nabi. Bah gelaknat ada lun. Bah gelaknat hana pupu. Lun tiap. Kenapa kan? Karena kata hujah ulama waris Nabi. Tapi yang lun hujahnya kon ulama waris Nabi. Yang lun hujahnya perti ulama waris Ibu Pertiwi. Ino neci cuba bayangkan ino syiram tu Neci cuba semikir siat jino. Ulama kana 2 boh persatuan. Sebahagian ulama na yang dong sot pekong PA. Dan sebahagian mana yang dong pekong partai PNA. Pertanyaan. Nyan peka. Najir kebut. Najir kebut. Yang pakai sampai kedor-dor tu padahal Jawa berhala tadi. Yang punca phone dari Jawa berhala. Tapi bangsa Aceh yang utak dah. Yang utak dah. Yang hana jenius pikiran. Yang kadi fikir. Ka senang awaknya lah. Kaji tanggih-gih mentong bak Jawanya. Asai ka tebai proposal kaji peik proposal usagonyo peik proposal usagoji. Kaji memadangnya hukum Allah tak pelikut. Tak pegah tu dengan syariat Islam pe syariat Islam mak ke. Nyo.
Hana terpedang hukum pada Allah keputusan syariat Islam. Baik di Pubangai, kalau di Pubangai sort istimewa Aceh, baik di Pubangai Long sort syariat Islam. Indonesia nya nek katanya yang persyahadat pubut tak terima syariat Islam. Pakon bangai yang pelet bangai klo tu lodo. Makin yang panjang ilmu makin menghiblis ka jino ya ceh. Yang ber kita panjang makin yang panjang ilmu makin menghiblis ka jino dia ceh. Jai tat ka kemungkaran. Jai tat ka kekejian di bumi Acehnya. Pakon lun pegah. Karenakan pemimpin kazalim dan umara kazalim. Maka jiat ke pampau bangsa Aceh. Yang buat urangnya. Bangsa apa? Hancur akidah bangsa Aceh. Buat umara, buat ulama-ulama suhu laknat tilah yang kadang-dong bak pintu pesanyan buat urangnya. Menancit pakon Acehan merdeka. Buat pengkhianat bangsa dan buat ulama suhu. Bak ulama hana pun tak pegah. Tajak lawan dan tajak memperang dengan Indonesia Jawanya. Hang tem, bumatema di handi tem. Handi tem. Yang ulama-ulama suhu laknat jitilah inawan. Handi tem lemu perang. Awaknya kabeh pungo ke harta dan kabeh pungo ke tahta. Ka senang binatang-binatang yang ka menterian. Kabeh senang tu. Hana sabar lagi ulama jamun. Ulama jamun yang hak gepedong atu hak. Yang batil gesingkirkan. Tapi ulama jino baik moyang. Urung pelikut kemerdekaan Aceh dan urung pelikut hukum pot Allah yang ulama-ulama jino. Hana so kejut pegah lagi ausik pegah. Kusut tilua di mandum menyo dengan ausiknyo. Dengan ausik kusut tilua di mandum. Kan moyang-moyang dengan ausiknyo. Hana cilet-cilet. Nyo ada masjid na buna urung cu videonyo buna benepe hoba. Ba YouTube. Urung do ni sebahagian na yang mengeklon tapi sebahagian na yang cu video lon pegak peng ba YouTube ni. Oleh yang tuduh tu gausi gaduh hujah-hujah ulama gaduh pegak peng ba YouTube. Hai. Sasen rupiah lun hana lun pegak peng ba YouTube. Dan hana tujuan lun untuk lun jak pegak peng ba YouTube. Bah? Hana tujuan. Yang tujuan lun untuk kepeterang ke bangsa Aceh yang kadoh-doh utak yang kateler. Yang kateler dengan hukum berhala, maka lun pecarong bacu. Baik ditipai ya. Kasip ditipai adalah Jawa berhalanya. Kasip. Perhana sip-sip.